Kumba sanspa arpulai Tylli ki Iing, but lai pupra Tylli ki Shnong ki lasak selat haga Jingkhie ke Eriong hagi benta jong ke East and West KHASI Hills District. U Deputy Commissioner jong ke district u ba Gideon Karmoplang hinin kesengi ula pentip. Bakidon Haduh 8,000 rius pa khat sangut ki nong Shnong. Ki belasak Ktah nak ke Jingkhie ke Eriong. Kat ba khat sangut ki lamensau pat yap uwe. Ula pentip ru ba ula let jengok ye kita kilong Iing, pat ki Shnong ban ai ke jeng yarap bisa but ban penbiang ya ke Iing sa shipor. Tang kilong Iing dari segi school kidan ki school bahan lamba ki position ru di ki ba maha position ru kidan ta kidan ski sub center kidan ski ni kita ki komiti hor ni ta ki bola sa penjual kan ki Eriong ki berjungi kidan asasi kini ka damage plus but kadung ka rule jo ka government ni inam tak relief kin habban hadi bila ada file FIR video harengkap bagi photographic evidence hadi nyo kata ni salah ban pengdayo ka report ni salah ban perlaj ya ka relief sekini ki beri bila syakta akan ka psychological storm macam ni sini